Il-Ġnus magħquda ser ikollhom l-ewwel kumitat dwar il-Mart Rari. Dan il-kumitat se jġib flimkien l-arfin ta' diversi esperti sabiex ikun hemm rikonoxximent aktar b'saħħtu u ġust dwar il-Mart Rari. Din hija waħda mill-prijoritajiet fis-settur tas-saħħa, ir-riċerka u l-kura medika. Malta wkoll se tagħti s-sehem tagħha f'dan il-kumitat permezz tal-Alleanza Nazzjonali li tagħti s-sapport għall-Mart Rari. It would have been very easy for me to leave this issue at the side and focus on other issues. However, I felt the need to launch the National Alliance for Rare Diseases in Malta with the aim to support the various patients that we have. Waqt messaġġ li ntwera f'avveniment fi New York fl-Istati Uniti fuq Mart Rari, il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li pajjiżna ser ikun minn ta' quddiem biex jimbotta din il-kwistjoni fl-aġenda tal-Kunsill Ewopew. That is why Malta, the smallest member state of the European Union, felt duty-bound to put this issue on the international agenda. We will also put forward the issue of rare diseases during our term of the presidency of the European Council. Permezz din l-Alleanza qed tingħata l-għajnuna meħtieġa sabiex il-persuni li jsofru minn dan it-tip ta' mart ikollhom fuq min iduru. Min-naħa tagħha l-Ministru u l-Ministru sostnew li din hija opportunità unika l-esperti Maltin u Ewropej sabiex jingħaqdu u jagħtu priorità lil din il-kwistjoni.